TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayomen Fulɓe TV wari kam ɓamta wolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle Fulɓe TV on salminamen ɗo e Fulɓe TV ko sati ko non laati walla ɗo o foola United Zone Fulɓe executive maɓɓe ɓe haldi ɓe fotti wallitagol etu e o album launching mo woni wadde ñande 25 octobre Mandia e Park haray hay goto wata luttu ɓawo United Zone Fulɓe mo bambi o koyon bammo mo eɗon andi ko oɗon jeeyi United Zone Fulɓe kamɓe jeeyi on haray ko Gambian artist yo fo yaltu waɗa mo support haray on jarama kemen tamen addana o yewtereji hittuɗe ɗanɗuɗa United Zone Fulɓe heɓiɗi ɗum e etu e team makko on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. O weltanama e on jarnama haray ko United Zone Fulɓe woni ko nodditi haray noon ko hombo woni ko ɓe nodditi ko etu kañum e team makko on haray ko sabu honɗum woni ɗum ko battane programme meɗe mo satinden on ɗen andi ɓe innayi si tawi wonimo no andi hirande mum ko ɗeɗɗere koyo hiiru tun o pooɗa dande nden mono wallini programme haray o tigui duwaka jooɗade duwaka walade ha programme on yara no o tigui faalira noon so haray ko ɗum woni ko hewtini men ɗo fi en ɓurtu yewtudude fi en ɓurtu famodirde wallidiren fino programme o yahira yeeso haray ko ɗum woni ko executive United Zone Fulɓe o woni ko nodditi haray noon foppu muɗum wawali hettade argol kono haray ko minen ɗo woni ko ɓe immini e menen ɓe immini ɗo haray ko haldi fotti amen min foppu amen haldi fotti executive on foppu muɗum haray min o won ɗo wolde ɗo haray ko Ceerno Abdallah Diallo woni komi wiyete haray si feƴƴi ɗon miɗo wondidi ɗo kañum e monsieur le président Lamine Pili haray kamɓe kadi hiɓe tooli takko ɗo wontudude e maɓɓe kañum e Amadou Ba ko kanko woni hoorejo e sécurité United Zone Fulɓe on si feƴƴi ɗon kañum e Ceerno Moutarou Ba ko kanko woni ko laami affaire e diina kanko United Zone Fulɓe hoorejo Islamic Council on haray ko kanko woni ko Sengo a ñaamo ɗo si feƴƴi ɗon haray oɗo ko Boubacar Ba woni ko innete haray ko membre jo head organizer e United Zone Fulɓe si feƴƴi ɗon haray kadi miɗe wondi ɗo kadi e rima oɗo kanko kadi ko advisor e United Zone Fulɓe so haray ko ɗum woni ko hewtini men ɗo koyen jooɗo yewtiden dane kono programme ji ɗi yarata haray si ɗum feƴƴi mi wawa jonnutugol monsieur le président kamɓe kadi ɓe wawa en ɓanginande moƴƴa ɓe toɗɗano en toɓɓe e fottininde en ɗo ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray on fof on hiwrama on salminama meɗen lando siɗon e jaam haray min hiwrike on fof moɗon etu e team makko on e United Zone Fulɓe on fof on hiwrama haray kadi min hiwroto kadi Mariama Diallo Teranga FM ka live stream makko o hiwrama haray kadi meɗen hiwro kadi Fulɓe TV onon fof on ari ɗo feɗgol coverage ɗum ɗo haray kono Ceerno Abdallah yewtiri noon haray hande United Zone Fulɓe no nodditi etu e team makko on wallitagol mo e o programme satiɗo on the 25th octobre ɗo haray noon ɗen andi etu ko neɗɗo wakkiliɗo ka sengo aada e cosaan e nder leydi Gambia ɗo haray kadi ko naɓuɗo kadi Gambia flag Gambia on kadi international e sengo music e sengo culture haray kadi ko neɗɗo kadi naɓuɗo kadi wakkiliɗo kadi e sengo United Zone Fulɓe e objectif ji maɓɓe ɗin haray ko waɗɗo support United Zone Fulɓe kanko e team makko on fof haray noon hande si ari ha hewti ɗo United Zone Fulɓe wawata joɗade ronka wadde kañum kadi ko wawi kon
hara meɗen tori jama on fof yaltugol waɗamo support so ndaari hande sengo Gambia ɗo ko ɗo marɗen artiste jo mandanta ko international artiste hara ko naɓowo pulaku ngu yeeso yaha international hara ko ɗaɗi United Zone fulɓe ko ma wallitomo e programme makko hara kadi ɓeɗen tori kadi jama on fof kadi yo wallitomo waɗamo support ɓay so yii si goɗɗo fooli ande o walla haray noon miɗen tori jama on fof yo wallitomo so ɗe wondi ɗo yimɓe hewɓe ɗo arɓe tawaɓe o meeting ɗo wono MS en yejjitata MS kanko woni MC United Zone fulɓe last time ɗo e baɗi celebrity kamɓe fof ɓe salminama fota ko wona seeɗa e Mr Mo on fof on salminama haray mi wata kontude wonɓe ɗo ɓe fof e etu e hoore mum kankadi mi innimo thank you so much e golle makko ɗen mi waɗimo encourage moƴƴa yo wakkilo o anda kadi haray e jama on kadi no ɓaawa makko haray noon ballal komin faala wallirde United ɓeɗo o etu e programme makko on haray min faalamo wallirde 100 tickets ko andanta hara ɗum ɗon wawima wadde support ka event makko min sooday 100 tickets from United Zone fulɓe e si ɗon feƴƴi kadi haray meɗen tori jama on fof kadi waɗu support especially sukaɓe ɓen haray waɗenmo support kala mo yiwɗon no ara Gambia ɗo artiste ɓe international ara ɗo wakkilo ɗen waɗen support artiste ɓe men wonɓe nder Gambia ɗo ɓe waɗen ɓe promote hollenɓe hiɓe mari valeur hollenɓe ɓe waɗi value so ɗum ɗon wawa ɓe wallitade kamɓe kadi hara wooda immotoɓe ɗo yaha international ɓe waɗa sooji ɓe arta kadi ɓe artira Gambia ɗo kono si tawi en wallali wonɓe ɗo ɓen anden haray enen arɗo o koyo mooɓo ko woni ɗo ko naɓa haray kanko o yata o mooɓa o artira haray meɗen tori jama on fof on the 25 octobre ɗo haray ɗen tori jama on fof yo yaltu waɗamo support e event makko on haray o weltanama fota ko wona seeɗa. Assalamu aleykum on salminama onon fof o weltanama kadi ok gila min yi message mo anden mi yi call mo o mi welti moƴƴa andi neɗɗo si a jokki goɗɗum sa nani goɗɗo no foola o walla ko joguiɗa doole kala si a wallaka a foolata so si neɗɗo kadi noon yeehi ha a heeɓi haaju yimɓe ma ɓen jagguiri haaju maɓɓe wono ko haaju ma wono ko haaju maɓɓe ko ɗum noon ala ko ɓuuri labede mum comme Mr Président no haaliri noon ko enen wata wallude yimɓe men ɓe ko enen wata wadde artiste ji men wonɗi Gambia ɗo ɗin ko ɓe wawi wonde ko ɓe yeehi yaasi kala ɓe woni international ko nder saare ɗo kadi wallugol ɓe is very important so minen min waɗi appréciate moƴƴa ko ballal ngal wonɗo men hollirde ngal e ko andi sa nani neɗɗo ko jikke te Union Zone fulɓe ɓe ɓooyi hollitirde ɗen jikke te andi neɗɗo si tawi yeehi ha piiji mon natodiri a tawi ɗon jokki piiju gotum goto kala no jagguiriɗa comme fof foolay ko se wallidiri fof foolay komi tototo yimɓe ɓen kay ɓe ar rek ɓe waɗa support on the 25th of October at Manjai Park etu ko artiste Gambian ko pullo kono ko pullo Gambia te ko pullo wi pullo fof te ko Gambian and then ko nationality makko is Gambia and then ko neɗɗo mo andata no himma e language makko so it's something hombo andata andi gon ko wonɗa ko ɗuman totoɗa woni goɗɗo hiiɗi añe so minen waɗi appreciate the support that Union Zone fulɓe and any other person out there woni men hollude dal so on the 25th of October dal min fala everybody to come out and support and let's make a history that anybody that sees it we really appreciate it and then so ɗum kadi ko wawi wonde kala si tawi fof yalti waɗi support comme hono Union Zone fulɓe hono any other person hono woni waɗide non support so min waɗi appreciate moƴƴa and then we are grateful dal on jarama moƴƴa assalamu aleykum on salminama on jarnama eno mi wiya on jarama haalan kan ɗutta amin sina miɗo welti fi honnum so tawi woni hiɗa immani goɗɗum a yiiɓe ma ɓen no hiɓe wakkili ɓe iwtirde ɓaawo ma fi tambitagol ma a taway no foti a faami a taway ko wonɗa wadde kon a ɓurtay wakkilade e mum a faami so ko on feeling mi jogui right now I mean having you people here mi andi objectif mo ko honno woni golle mon ko honno wonno waɗande himɓe ɓe a faami so having you here to support my show and buy like 100 tickets it means a lot to me you understand en ko mi haalanta on tun ko en gotum enen fof ko hunde wotande no way tun oɗa no sengoɗa so tawi woni enen fof en duñi
mo kala si duñiri sengo ka wawi duñirde ɗon tun e yaha en foolay fami goto neɗɗo ko fus dal sa yi goɗɗo woni goɗɗo o wandu ko yimɓe ɓen so tawi woni ɓaawo yimɓe ɓen on tigi ko fus ɓay min ɗo komi wawi o etu wona min jotto de inna ka nder suudu am inna komi woni etu ko somi yalti goɗɗo sinilan etu minna aɗa woni ɓe na ok woni sta a faami donc komi haalanta on tun jarama albarka mon and wonɓe out there tout mi haalna on 25th October Manjai Park ñiñande ko feetere ha wiyata men sunna e bunda naafigi paw ɓe mo ɓe content na jang altona al content wala antere para pamatan part of the team of A2 and then fulɓe association o ye 100 tickets sang pour que A2 support. A2 is a Gambian, the Gambian brother support katandi ala album mum kana ka jura ka Gambian be fintini katani ko A2 is us dolle tamati niaje kari warta ala mo la warandi so nala mo ya to ko rek anata warana so fonse ñu fasa ngatan control bi man kinnati ni artist album la ñu soto be finti ngala album o jura comme ngatan comme tolbe man kinnati si france so man taran tema so tolbe badin killing tolbe mo killing tolbe africano so ndem kunti mo fam besi mom flaka mo bot nte ba mom flol so that's mean like we are all ones so let's hold each other and teach one another and support each other so that we can go forward so wonen to nyata tadi komota kana duan munyoy so ni album kay mashallah nga good move jele mol findele ka A2 support katana ko hey ita man jan dingolti andum fama findele ketene kede jan dia fana simbintuya so wobe ka mobe tentu muyanko ye ticket o sang easy finance ye 200 tickets sanne and then ni fana association fana 100 tickets sanne so nindo fana sang so baye lago be successful album launch solo inshallah ngol solo pour ka mobe dani wolungo on 25th October mobe finti ka A2 support assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu everybody ku nekk sa tur ak sa sant ak foo jógee ak loo munti bàyyi ba ñëw fi ni tey pour mitante ñun maa ngi tudda Cerno Jawara I'm part of A2 gang management team man moom su ma wax du bari nañ ko gën a gàttal rek because toogaay bi yàgg na so ñun lu ñoo mën a wax rek ñu leen a gërëm di leen sant loo leen def nii won ngeen ne comme won ngeen A2 ne like xam nga nekkut moom kenn xam nga mu ngi amee people behind him understand nga ñoo xam ne they are willing to ready to support him loolu mooy mbokka loolu mooy nituwaay xam nga am sa nit yi ñu taxawal la xam nga won na la ne comme bugga neen la te bugga neen la support yaa understand loolu rek dara la surtout koo xam ne mu ngi xam nga génnee xaalisam jëna about 100 tickets 200 tickets only showing him that you are willing to support him, you are ready to fight for him. It's something big, understand? So ñun kay amun dara lu leen mooy am nga di leen gërëm di leen santa ñu gën ko ñu gën a ñaanante rek show bi mu nekk loo xam ne dafa successful mu nekk loo xam ne dafa nit yi nekk benn because am nga we are all one some of us might not be fuller here but we have families. We have our families. There are some people that are fuller. Thank you. I believe that we are all the same. We are doing this for being a Gambian, supporting Gambian. You understand? So ñun kay ñu leen a gërëm di leen sant. Ne leen wax ne like it's all about 25th October, Manjai Park. Everybody, the tickets are already out. ñëw leen ngeen jënd tickets yi. Let's support the show. Let's come out full out. New Faisal Manjai Park. Let's make history together. It's all about A2. It's all about Gambia. It's all about us. So let's make it happen. 25th October, Manjai Park. Let it be a sold out. Inshallah. Assalamu alaikum. Lan salminde kala wawdo arde do hande. Mo be kadi inde mum kay tode mum. Lam fuddara wigol United Zone Fulbe on jarama on weltanama kadi on waɗi set record ono United Zone Fulbe mi weltori ko waɗɗon kon e ɗum ɗo woni hawtugol ko ɗum ɗo woni jingugol
e etu wona fi ko pullo rek wona fi hayfus ɗo en aral ɗo fi leƴƴi ko fi Gambie addi en ɗo te onon on holli on exemple o ka wonɗen ɗo on waɗi set on exemple so lam wadde each and everybody waɗa ko onon kadi ko waɗɗon kon haysi ɓe wawata wadde exactly ko waɗɗon kon kono ɓe yalta ɓe hollira kamɓe kadi e o ko Gambien jo ko mo maɓɓe kadi inchallah te lan toro kala on tigi ka wawi wonde wonɗa fan A2 minen torima ara on the 25th of October Manjai Park aɗon waɗon support A2 kanko woni the biggest artist the biggest Fula artist the biggest Gambian artist wawmi wiide min personally kanko woni ɗum ɗo hannde so lam faala enen fof waɗen try waɗen support e nanguin e mum ha tiiɗa kala ko jinga foolay waɗen try yalten in our numbers to support A2 the Fulani King because he is the king on jarama min salmini on fof on fof min ko Bari Ibrahim but yimɓe ɓe ɓuri andirde lam Bari celebrity haray ko adi kon taw ko weltanagol United Zone fulɓe ɓe wawi sodangol en ɗo 100 tickets so ɗum ɗon ko buy haray noon ko honnumi toroto onon kadi United Zone fulɓe ɓe waɗi ko ɓe wawi kon kono an kadi ɗa wawi sodde ticket goto siko ɗiɗi wawɗa ɗa wawi sodde ɗiɗi so please komi tori on mo fop en aru waɗen support broda men on A2 Fulani waɗen history in the Gambia please haray ko ɗum ɗon mi ɗuɗɗinta haala kan en mi andintina on tun kadi haray min kadi la waɗa select pour waɗugo represent country on fop Tika Africa Challenge ɗum ɗon ko fuɗɗoto ko November 1st haray noon ɗe gandi ko ɗum ɗo woni priorité on 25th October Manjai Park haray lan tori on fop mon ticket ji ɗi ndi waɗi available min tigi haray lan joyti ticket ji ɗin kala faalaɗo sa wata sodde ɗi joyi ar soda goto ɗum ɗon kadi ko buy non ko gotum hebbinta maayo please haray mi salmini jaman fof min assalamu aleykum thank you assalamu aleykum wa rahmatullah on fof on salminama o weltanama sabu ko zone fulɓe nodditen ɗo hannde ko on jarnama golle mon ɗen labama yiɗugol noon ko mum wona añugol ko goɗɗo so mo be men e nder Gambia leƴƴi ɗin no ɗuuɗi kono mo be men ko pullo wawi hollude mandinkajo ko culture mum o mandinkajo wawi hollude pullo culture mum o en noddita ɗo fiiɗen seedi Allah waɗi en fof en yewti en tawi fulɓe men no e men sarankule no e men enen ko foti Gambia darani ɗen so zone fulɓe ko waɗi ɗo kon on jarama on weltanama wona ɗum ɗo tu wonɗo wadde piiji mon ɗin fof no yiyede ka sare yo Allah ɓeydu nawrugol association o yeeso si feƴƴie ɗum ɗon komi haali kon to yiɗugol ko mum kon wona añugol ko goɗɗo mo be no yiɗi culture mum on ko enen kadi wawata yeyde fina tawa men on e namu men on so mi haalata ɗo kon fof on haalali inchallah e nder programme 25th of this month on min ala inude October sakko inno no neeɓi ko e ɗe balɗe wonɗe arede ɗo hara e nder ɗum hiɗen waɗi prépare football game ko sonde game on heɓata ɗon e Nema Junction inchallah ka tof maɓɓe 19 of this month 19 October game on heɓata Nema Junction ka tof maɓɓe keso ɗon sen fotti ɗon 3 o'clock game on pilay 4 o'clock iwren ɗon around 5 because ko 1 hour game koye fof yahu law tawe artist versus comedians fof ko gotum no wodi surprise ji ɓuy wonayɗi toon tawde ɗen on ɗon game event ɗo waɗi road show illi ɗon ha Manjai Park kadi inchallah fi hollitugol ɗuma ticceji ɗiɗi no yaltiri noon fof no sodude on jarama zone fulɓe on jarama A2 gang on jarama kala waɗɗo support ko jeeyi e mantorɗo ko jeeyi namu men o yeeso inchallah min ɓeytata ɗon ticket ji ɗin haray ɗi yaade promotion haray ko stratégie men okkitira ticket ji ɗin kala waɗɗo TikTok vidéo waɗi promote show on o heɓa free ticket meɗen mari kadi meeting e Sunday United Zone fulɓe kala arɗo toon o waɗi vidéo TikTok waɗi promote show on o heɓa free ticket harana ƴettugol ticket ji ɗin okkitira kala golluɗo promotion o heɓay ticket kala mo gollali promotion o heɓata ticket so haray ɗum ɗon fof waɗay ɗuma fof waɗay ɗo vidéo ji heɓa free tickets haray o weltanama fota ko wona seeɗa thank you yes you had him right yena ko degandor altuliya moy ñoola onon nanidi ɗum United Zone fulɓe soodi tiketaji temedere fi wallitagol A2 e o programme makko jano waɗe ɗo ñande 25 October Manjai Park hari wata goto luttu ɓawo on jarama ko jokkuɗon men kon yo fof noto ko Gambian artist ko onon jeeymo kala ko golli ko ɗo heddoto on jarama golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV